بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Aku itu palakan kita si mawdu bahu mawdu si kasih keempat nih apa ini babu qaulillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusuhum yansurun. Masih-masih pe saten atau akan sampai si pasalan persyirik atau akan pasalan wa Allah subhanahu wa ta'ala yena makatut sinumbahin gak niya sedih dukemun sedia man Allah subhanahu wa ta'ala gi patut sinumbah usi ayat baini ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun ta'ajjub kayu inu atau kan pamuting yene kahinan dai gak pa ngamuapis mereka kahinan dai ini pen Allah subhanahu wa ta'ala pasari deke atau kan sumbare ke yene me gani ata hinang de ini hum yukhlaqun si hinang ini sumbare ke yene me in minaksud le yene baite me asnam kemo sih tadi Allah subhanahu wa ta'ala berhala syaitan ini ame iki siapa mah ini apa itu nomor syaitan atau kan jin nai kailu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ini sinu pakai pen Allah subhanahu wa ta'ala wede yene ni gani ata hinang-hinang dein usie tidak panjang gani ata jin siapa mah kemon malaikat ini malaikat mereka nabi-nabihan me salihin ini ame nubasi ini benar Allah subhanahu wa ta'ala sinu pakai me ai me jinni musiele pinapanjari gani atau panjari ini wala yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun duk me sinu bare ger sama kages nama si ini Allah subhanahu wa ta'ala bayar wala anfusuhum yansurun duk sampai barande gay maka ges ini me sinu bare nguruan barande kaumpatan atau pemudaratan Allah subhanahu wa ta'ala membuat testimoni wa qawluhu walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir walladhina tad'una min dunihi yene sinumbabi sadi aman Allah subhanahu wa ta'ala ma yamlikuna min qitmir gak niya taantande gak niya kababaya-bayaan de mil gak niya taantande ini sampai min qitmir sampai yene kote si kuitamamlu Allah subhanahu wa ta'ala napune Allah subhanahu wa ta'ala mengyangi me sinumbabi ien gak niya tinang ini intadruhum la yasma'u du'aakum bisan sie pakubi bisan kamandua sie atau akan bangka mandua sie geru ta kalere medua bi walau sami'u mastajabu lakum duk bisan peta kalere geru ta gs de murung sika murungan geru ta gs de pamurung sika ini dinakubi rijiki ini nike Allah subhanahu wa ta'ala bayar testimoni wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir duk tahu selo akhirat mag patala sih atau akan ngindayan si kaam ngindayan yene mereka hinang bi miaan yene me asin babil wala yunabbi'uka mithlu khabir duk gak nenia itu jumlah anu itu wala yunabbi'uka mithlu khabir duk gak nenia maka kau ku Allah subhanahu wa ta'ala atinin Allah subhanahu wa ta'ala tamanan tao ni ngaka tamanan
makahati gani niya mastawi man Allah subhanahu wa ta'ala makamaka. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. تثبت في صحيح ومن المنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم باقت الوين si zaman bono obo bakat luenen wa kusiratul wa'iyatu duk lupu impenne ampat impenne amadiyat aluku paite de so bonoan us paite nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa yuflihu qaumun shajju nabihum sainge paite nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagparuntungan me kauman bakat wa nabi de kowe tentang nabi ten painde asal mayuan del narkane atau kan ay magkaluhian ito ini maksud bisa lagi fanazalat laysa laka min al-amri shay us paturun ayati laysa laka min al-amri shay dari pembaya-bayaan segini ini mana Allah subhanahu wa ta'ala pembaya-bayaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tamanan hab ne tawapanjari Allah subhanahu wa ta'ala manusia sayyid wala di bani adam ini tamanan langkio derajat di manusia sayyid bin Allah subhanahu wa ta'ala laysa laka min al-amri shay gani pembaya-bayaan Allah subhanahu wa ta'ala pembaya-bayaan dendangan Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul nah mereka sa me painte me aulia ni atau kan me alu ni kita tahu no ini sirarin ko sa ini sir me kahinang de mereka sa dia pembaya-bayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tawan hak manusia sayyid bin Allah subhanahu wa ta'ala sih wa fi an Umar radhiyallahu anhuma عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إننا نمن مسابقا نسبينه paturun ayat del lumian ليس لك من الأمر شيء gani pagbaya-bayaan ini Allah subhanahu wa ta'ala pagbaya-bayaan paitin aman usawaman sabi kasawanan paturun ayat ini te bang patek ayatin dumain paturun si dambu asawaban patek kasawaban sabab nuzulil ayat magpain ibn Umar kanian pain Rasul sallallahu alaihi wasallam bang ne pa Thomas ne kok ne naman ruku si sambayang fajar fi rakaat akhirah si rakaat sudah inabusan berarti si rakaat kedua fa ini Allahumma la'an fulana oh Allah subhanahu wa ta'ala ini maku bebente Allahumma la'an fulana paglanatan be si anu mian pa ini tinatay ni alan us fa Allah subhanahu wa ta'ala laysa laka min al-amri shay pwede sali do maananin do si ini pwede dulu. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. تذكر في رواية دبوا آكا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم من دعاء في نقبوها نيني si Safwan ibn Umayyah bagi nakuha Quraisy si zaman paggunori zaman Badar na painte si kana Quran Quraisy dinoan Allah wa sallallahu alaihi wasallam yain pinaglanatan si Allah subhanahu wa ta'ala us painte paturun ayat lay mananin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yung tabisat na dalulay gani pagbayaan duk Allah subhanahu wa ta'ala gimene dumain sa wakatan na kayo usba dan bualin niya kau lay makasig suga atau kan kau lay dim kahapan atau kan sa wakatan na kayo anak painte dan buwa marupang miyaan atau kan dan buwa pananan kayo miyaan gini kayo hidayat Allah subhanahu wa ta'ala ka dumain Allah subhanahu wa ta'ala mene sini kabayaan ni gania makalang sige nakuha niya ito yan may tanungan din noon Rasul sallallahu alaihi wasallam yan taawad si Hinabusan tabang Islam si Kemo Safwan ibn Umayyah
Suhail bin Amr tabang Islam mesti bukan sih ni satu manan hadir kuntara sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan sallallahu alaihi wasallam magbono iye na qurayene sundalo musyrikin si zaman Uhud masih tabang Islam mana ni Allah subhanahu wa ta'ala menghidayah sini kabayaan ni dia magpayam si Usbah tawakan ini bangsa. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فإن si Abu Hurairah si waktu binabaw atau binaturun Allah subhanahu wa ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin palalaan atau akan warmingano yene me matapit si kauhin me usbano me anak me pamilyano nengi Rasul sallallahu alaihi wasallam nengi nga khutbah pa inte uspa ini ya ma'asyar Quraish o kami Quraish ishtaru anfusakum belighun bi atau kan lekatun bi ginawaran bi naman amanarka pa awenanon bi kita ini asal pemulihan pada narka sama mereka hinang tapi asa kehinan manusia banggi pa inti hatul ni banggi pa inti nuhut hidayat Allah subhanahu wa ta'ala pemulihan pada narka ishtaru anfusakum belighun bi awenanon bi ginawaran bi la ughni ankum min Allah syai'a dia ko katabang sikam tahu si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala atau ko makatawang sikam mensiksa Allah subhanahu wa ta'ala manggikam paitenut manggikam nuhut si pengandakan ni ya Abbas ibn Abdul Muttalib okay banyak Abbas si ini sekali-kali la ughni ankum min Allah syai'a dia ko makatawang kau man Allah subhanahu wa ta'ala ya Fatimah amma Rasulillah okay banyak Fatimah si ini dende la ughni anki min Allah syai'a dia ko makatawang kau ya Fatimah bint Muhammad okay banyak Fatimah anaknya salini min mali ma syi'ti ma ko ne ko banyak man pengartaku ini kabayaan la ughni anki min Allah syai'a dia ko makatawang kau tahu syarat Allah subhanahu wa ta'ala begitu nuhut pengandakan yang bagi hidayah Allah subhanahu wa ta'ala agama ni mana ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh ini dalil ta'abasat dari dulu enggak niat pembayar-bayar Allah subhanahu wa ta'ala pembayar-bayar itu uspalatun kita si mawdu bahu sampuk lime ini babu qaulillahi ta'ala حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله وكأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فعرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قال لنا يوم كذا وكذا
ويصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Si موضوع ini dari malaikatin garo sabnia tainande ini garo sab sita magbaya-baya Allah subhanahu wa ta'ala magbaya-baya pante ini موضوع ilmiah dari lo nabitin kanya magbaya-baya ini ni malaikat sa Pain Abu Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم بang Allah subhanahu wa ta'ala ni akaral ni niya daakan ni pinaturun detalagi pangaka pa sa kamalaikatan dinakhinina darabat al malaikatu bi ajnihatiha ko istal pa tinubag may malaikati lepas indan din duk kasujud-sujudan si subhanallah ganta ini pemahajir Allah subhanahu wa ta'ala pasujud siya kata pemahajir Allah subhanahu wa ta'ala karena silsilatu ala safwan yanfudhu dhalik pa inte me kapipikan dan maghelli ko karena pa ini ilalas tu situ magtashbih pinasali ko ini pagpasali hantan pa inte be ini me pipik delay ko karena ilalas yanfudhu dhalik sabab ini bisa pinatulong Allah subhanahu wa ta'ala pagi pa bang ni patrun bisahin buat sisi painte hajbe impak ni sisi ubus hatta idha fuzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir na bang ni pinawal sisi kasayuren bang ni ubus bisahin pinawal sisi kasayuren kalau malungan ni qalu madha qala rabbukum pa inde magtilaw-tinilaw na siya ini pa ini binisa ini Allah subhanahu wa ta'ala binisa Tuhan bin qalu al-haq pa ini kasabin na lang Allah subhanahu wa ta'ala binisa mag-ibigin na wa huwa al-'aliyyul kabir duk-iyar utaman ang malangkir utaman sanjay fa isma'u mustaliqus sama ustakali pagkanya may jin magmangkat-mangkat pa hindi pakali-kali wang ini kalan detalangitin magmangkat-mangkat pain si Sufyan pain magliwat hadisin saya istilah din pemangkat-mangkat pakali-kali us takale we pain tematamin malain pangaka we ni si mapasulusi magaka inaka napapatek ka tawa tatiba tawa pain te ini bitul atau kan ebut panibagsihi dehelo pe man pangakani pain te karheluhan be tatibagin namate na gay sumam pa bente istorihin napapatay ka lumabi napapay niya lumabi pangulong na ni sila buwa sahir at awakan kahit magpayang-payang at awakan magsirsihit uus pangakan sa mga buwa sahir miyan at awakan magpayang-payang miyan sa may kaahan na kahagan miyahin si ilang buwa kalimat miyan uus i-problemahin pigi sahirin at awakan kahinin muting dahatos puting pagus pangakani ini bisa miya napaite mi ahin kahagan nesisi ini keo bisa miya bisa tinang keo hati dalam puaru us dahatusin bisa puting ne bisa pag ano ne pag kita lang manusia ne kawa sa ini painde sa mama si miyahin kami katawan kami wang ini kahalan si pasongan katawan kami yang ini kulisnu, katawan kami ini may kamutingan. Us binay sa may ahin tao ini, pagi tumawa ini bisa heluli. Na pagi tinangkyo sa bisa tinangkyo ang buwan. Nasa yun kalau kami may ano ni Jino. Lai siye dahil lo painta malaikatin asal gani pagbaybayan dito sa Allah subhanahu wa ta'ala ini magbayabay lepas hati indande bang Allah subhanahu wa ta'ala mengorder ni وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يحيي بالأمر
تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل. كويرو ibang hadis delumia anjminya aja tambani magriwasi nawasi bisamaan baina bin Rasul sallallahu alaihi wasallam bambai Allah subhanahu wa ta'ala ngumwahi misa berkuah mana Allah subhanahu wa ta'ala bersifatnya misa begini ya baina Allah subhanahu wa ta'ala misa Allah subhanahu wa ta'ala sikemo lugar Allah subhanahu wa ta'ala menjadi si kau menjadi itu siapa ini akidah bu matohin Allah subhanahu wa ta'ala sikalang kewani Allah subhanahu wa ta'ala misarani maktib iya demi itu bisa manusia akhirat di samawati rajfatan bang nisa Allah subhanahu wa ta'ala jojok supaya telangiti khaufan min Allah azza wa jalla sama kata lawan Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا سمع ذلك أهل السماوات بang netakale me langitin me paite malaikat langitin bang netakale yene bisa Allah subhanahu wa ta'ala su'iqu wa kharru lillahi sujada su'iqu paite ko sale pasindande do pasuju ci Allah subhanahu wa ta'ala o ustaman dehlu mato maskok nes Jibril fa yukallimu Allah min wahyi bima arad Pengurung Allah subhanahu wa ta'ala Binang yang bisa Allah subhanahu wa ta'ala Pengurung nasiye Ini kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Yang bisa nasiye Thumma yamur Jibril ala al-malaika Us palawi Jibril Aman kemang ke malaikat Dekat dunia Dekat langit Kalau palawi Jibril Aman dekat langit Kalau ngalabian langit Tinilai oleh malaikat Mada qala rabbuna ya Jibril Ine pa inde Binisa تهدد من أو جبريل فيقول بس جبريل قال الحق فإني كسب النلاني بنساء الله سبحانه وتعالى كسب النلاني بكسب الله سبحانه وتعالى بنساء وجبنا الأس بنساء ini bang ini wahai inaturunir tado iya pada waktu Jibril bنساء Allah subhanahu wa ta'ala ini mabennali bagi Allah subhanahu wa ta'ala salgi bisa mengebena us pangaka ini mabennali pangaka ini wahai si langit si malaikat langit fayaqulun kullu mithla ma qala Jibril us bagi kemo tiap-tiap lampu kau ini lau saya painde qalu al-haq wa huwa al-ali al-kabir fayantahi Jibril bil wahyi ila haythu amara Allah azza wa jalla us sampai tekkan si Jibril ini si pengendakan ini si wahyi dinakin namai nama ini painte me si Jibril mereka malaikat Gania pabaya-baya ni inorderan haja si Allah subhanahu wa ta'ala inorderan haja si lepas piati indande kasipitan piati si buat piati si bisa Allah subhanahu wa ta'ala nameke sawe painte nueipe meke sawe nueipe meke sai hinamde bisa buati para haja mangedo bisrahin atau kan makapalan bisrahin kemudian masih nah dalilnya malaikat tinggal sama kata apa? Enggak ada kata bang deh. Enggak ada kata bang deh ini si Allah subhanahu wa ta'ala. Bab syafaat. Palang si bab sika telu nasi pada sebab ini si elo ini موضوع si kasab ini bab syafaat. Painte asyafaat. Kalau ada syafaat hidup maksudnya lumayan sikit sini. Painte sebab telu وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى
وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له. فإن الله سبحانه وتعالى يقول مغلابي وأذن بالذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي. قال الآن أو محمد يني مسيح تناله مؤمن بيده يني مسيح تناله وسي يحشروا إلى ربهم تناله dinalan atau kan ilai sebagai manusia tahu si mahsyar ilai paite sipag timbangan hinang ilai di sini. Nah palalaan ini me amatin lalu ilai me paite mu'minin ne we laysa lahum min dunihi wali wala shafi we gania makatabang sisi sadia man Allah subhanahu wa ta'ala duk dia gania maka syafaat sisi sadia man Allah subhanahu wa ta'ala la'allahum yattaqun kau si atau kan mempaisak si matalib wa qawluhu qul lillahi syafa'atu jami'an baina Allah subhanahu wa ta'ala fa Muhammad lillahi syafa'atu jami'an si Allah subhanahu wa ta'ala kaimun pak syafa'atin Allah subhanahu wa ta'ala mangantan pak syafa'atin ia membayar-bayar sini dak ni nafaat sini bayaran ni nafaat sini kebayaan ni nafaat dukkan Allah subhanahu wa ta'ala man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni sini manfaat si Allah subhanahu wa ta'ala ni bangkai idinan ni bangkai uruman ni idin enggak ni apa guys bangpai si Allah subhanahu wa ta'ala oh ya Allah ampunun usian banggeru Allah subhanahu wa ta'ala guru idin si iye nafaat si ini amian as dapat dunia kan ia makagi sayyid dukupai Allah subhanahu wa ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a dupi aja amun malaikat datang langit ga niya gi makapaida syafaat din ini illa min ba'di ayyadan Allah liman yasha'u yarda malaikat din bang puas Allah subhanahu wa ta'ala guru izin duk malaikat dan bang puas Allah subhanahu wa ta'ala ngarida si ini sinafaat ni gani maka syafaat pada malaikat saya kira kali maka syafaat Allah subhanahu wa ta'ala sementara guru izin Allah subhanahu wa ta'ala sementara guru rida si ini sinafaat ni wa qawluhu qul lil ladzina za'amtum min dunillah Allah subhanahu wa ta'ala bukulah maglabi payu no Muhammad maku bego kam nandua bego kam pakuhun biene mesie sinumbabi saja man Allah subhanahu wa ta'ala ini maku kam ini la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard gesi maka milik gesi maka antan gesi maka milik mithqala dharra bisa perkara dikit-dikit data langit data bulan gak niat antan deh Allah subhanahu wa ta'ala baik-baik kemon Allah subhanahu wa ta'ala memiliki si kemoni wa ma lahu fi imam syirk lu gak niat pakabatuk deh gak niat pakatamang deh si Allah subhanahu wa ta'ala sebab penjaga langit itu pulang ini gak laisa lahum fi imam syirk gak sih makatamang ini Allah subhanahu wa ta'ala dendangan ini menghinang langit itu menghinang bulan gak niat tamang deh gak niat bagi sih wa ma lahu minhum min dhahir bukan ini Allah subhanahu wa ta'ala aman ni sinubari salidu malaikat salidu kanabi-nabihan salidu salihin salidu barhala salidu jin gak niat nama Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kemon ini iya dendangan nama Said iya membantu sinubari dendangan ni wala taqwa syafa'atu indahu illa liman adina lahu qala Abu al-Abbas nafallahu amma siwahu kulla ma yata'allaqu bil musyrikun fanafa an yakuna li ghayrihi milkun aw qistun min fa Ibn Taymiyah pinanggawa Allah subhanahu wa ta'ala pinanggawa ini kemon yene inasi ase
musyrikin. Pinutingnya ini kemon inasi asal musyrikin. Hina inasi asal musyrikin nafa yakuna li ghairihi milk. Pinuting Allah Subhanahu wa taala. Pinanggawa Allah Subhanahu wa taala pemilik si kemon sa dia maniin. Pemilik si ia rendaman. Pinanggawa ni pemilik si kemon si rupa maniin. Atau qistul min atau bisa jadi ahad. Paite gani. Paite pinataran Allah Subhanahu wa taala wa ia rendaman memiliki. Gania naliani atau gania matukan ia. Atau yakuna aunan lah atau gania namangan ia. Pinuting seperti Allah Subhanahu wa taala pertama sih gania namangan ia ini. Si paginan ni kemo makhlukat. Falam yabqa illa syafa'ah. Ubus gania adalah di syafaat sa. Ini kami musyrikin pada ni syafaat. Kemon pergi kapan dalam sih? Gania memiliki setiap Allah Subhanahu wa taala, gania nama setiap Allah Subhanahu wa taala. Sih pada syafaat. Ni kemon sih bakal miuin nafaat hajat Allah Subhanahu wa taala. Dendangan magpaita pada dari kemon gania nama ni semua buat yang paling dia sih bakal miuin nafaat doin. Kau sakaula-ula ini nama Allah Subhanahu wa taala puel sawas Allah Subhanahu wa taala wa si Isa puel sawas malaikat pergi bahasa sin buaya malaikatin atau kan sin buaya si Isa tahu si lo akhiran ini tekan den wa si Isa nafaat si usa Allah Subhanahu wa taala puel saw naima sabat si Isa lei si Isa pergi sinumba sa alai paite pag ninapaat sa iit na may aalay makasih suga ni atau kan dem ka pa ni nagbisa ni paite isa na mga napaat si may aalay si may musyrikin pigi sinumba si pigi sinumba yewe we may aalay usa Allah Subhanahu wa taala si tikande puelsaw pigi basa si isa ni puelsaw na imaye ni may sapaat diri duksen sa tikande si malaikat sa dibe na sige kinanggawa sa Allah Subhanahu wa taala sa mga kahit tabasate mian gero sa Allah Subhanahu wa taala gania makapulsa Allah Subhanahu wa taala. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتهية يوم القيامة كما نفاها القرآن. شفاعة ini yang siasa المشركين gak harus punya gunanya bagi Allah Subhanahu wa taala gania makapulsa sih. Duk tinataran ya Allah Subhanahu wa taala dem Quran ko ni talsat niyan gania makasabat si Allah Subhanahu wa taala malaikat din si sini ini dinan Allah Subhanahu wa taala nafaat duk painte kiradan Allah Subhanahu wa taala ini asin nafaat ni isu nafaat wa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti maka akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isu ye tahu si lo akhirat tahu si illa kiamat si waktu ni painte manusia di kesempitan kemo ni ane semua teman koan bayi-bayi dan jadinya teman kompang ni ane lembo semua ni gini kata mati musa inge hantang lagi ilmu ghaib i painte disebut dan hadisin sampai manusia ini si polisi Adam nabi paite mata tu kemo manusia amma kemo manusia dupine si polisi Ibrahim kemo nabihan paite nabi mahajjih bet paite makuri ko si Allah Subhanahu wa taala makuri ko bang paisa bang nebe dia cinara ni dia ini bang may katahinan duk ne sa bang makasig narkai duk ne asal makasig narkai makasig surga makasig surga na gani yang mereka nabi-nabihanin gani yang mereka nabi-nabihan makarara mereka kasi karuan ini oleh Allah Subhanahu wa taala sila karuan ini duk ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na susi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa benar-benar liye tekka ko isi alo akhirat tekka ko isi paite mahsyar fayasjudu li rabbih wa yahmadu ubus pasudu dia si arsh pasudu dia si Allah Subhanahu wa taala si harapan kemo ne paine manusia ama si Adam ni sampai akhir zaman. Paite binung ne kemo manusia yang lain.
Pasujud dia si delon Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk nasbi si Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yabda bisyafa'a. Us nabi tan gebe magpain. Gebe magpain. Nara saraw. Gai. Gebe waktu gebe painte magdagday. Pag Allah Subhanahu wa ta'ala haji manama. Gei gani makarara painte mulai sawiya atau kan gani makarara. Pasamang-samang bisa sih ini. ولا يبدأ بالشفاعة أولا جمعت بيت النفاع ثم يقال له أسبنا بين الله سبحانه وتعالى سيه ارفع رأسك فتوما سنكيو وقول يسمع دك مقبائك بساكيو بنكال بسانو وسال تعطى دك ما فكيو بامور سكاو بنكونو واشفع تشفع دك نفاكيو بنمور سكاو ini syafaat. وإذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قولوني لله مكسبات توصل الآخر. وقال أبو هريرة من أسأل الناس بشفاعة سيني رسول الله سيني يني مكا إدو شفاعات نون سيني مكا إدو شفاعات نون serta maksina sinna سيني مكا dapat apa itu شفاعات نون لeh سيني مكا dapat شفاعات نون رسول الله قال بين رسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه sini apa yang la ilaha illallah sempurna amal pengertiannya serta ginam ini dilala atau kan maksud misarale na ien paite ini talakum syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu sih lawa kan tahu sih paite mahsyar فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله إيه شفاعات تعود في محشرين si ahlul ikhlas ini si apa itu muwahhidun mengapa la ilaha illallah duk sinaben nalere duk syafaati gay kalam ini maksud si Allah Subhanahu wa ta'ala wa haqiqatu anna Allah Subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fayaghfir lahu duk hantam hantam syafaati wa bin Allah Subhanahu wa ta'ala muru dan kasayu ni si ikhlas si ahlul ikhlas si apa ini sempurna pagagamare sempurna pagpaile si Allah Subhanahu sempurna paile pagpaile la ilaha illallah binibega nele mana bisa ini us inapun Allah Subhanahu wa ta'ala si ni kadu selusian si labeya paile syafaat le ليكرمه وينال المقام المحمود دو شفاعت لي فما mulia si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fama mulia sa begini paida syafaat al-uzma syafaat si mahsyariyin so ini syafaat paida syafaat mujahid sabah paida shahid paida sabah में आलिम एक कपड़े थे सभा में एक कसब में makasyafaat pa ini makabalik Quran yan makasyafaat siya so bisa ini si syafaatul uzma ini syafaat teman majahid so isali din pa ini nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat duk me apa ini me syuhada duk kemo ni kasab din hadis makasyafaat siya semua buat di sini syafaat din ahlul ikhlas maka sahabat sih bang nasi ini Allah Subhanahu wa ta'ala duk bang ini kinaridan Allah Subhanahu wa ta'ala asin apa di sini kinaridan Allah Subhanahu wa ta'ala sini apa la ilaha illallah khalisan min qalbi iba itu hantam ne syafaatin kasih Allah Subhanahu wa ta'ala sini asin apa le sini ahlul ikhlas le duk pangamulia Allah Subhanahu wa ta'ala si yene mi amana apa le pangamulia si nabi tagna pangamulia si kiam kana bilebihan pangamulia si malaikat manfaati pangamulia si syuhada pangamulia si painte tulabul ilm pangamulia si amate painte egas pegeka painte sampai si dem hadis painte ama kasapat tentu tabasaku na painte sayyid فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك أو سيرة شفاعة
جاي لك الله سبحانه وتعالى يتوكل إلى إن الله سبحانه وتعالى وباطل إيه الشفاعة تبشير ولهذا أثبتت الشفاعة ولهذا أثبتت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. إيه بين أن تعمل من مشركين بين ملخصنا من مشركين بقي شفاعة أسارين بين غاني أبادو سنوبا مكاغر سبسي غاني أبادو سنوبا سديم من الله سبحانه وتعالى بقي غاني أبادو مكاغر سديم من الله سبحانه وتعالى غانيا مكتابا نبغى الله سبحانه وتعالى أوس كهذا سيه والله سبحانه وتعالى بدري كي منتموني وسلوم بابا يدويره يله سلوم بارلي para nafas sih tahu sih hadap Allah Subhanahu wa taala na pinangga Allah Subhanahu wa taala ini pinangga na alhasil si gese memperuntungan gese makaasik surga sementara si numba Allah Subhanahu wa taala dan buah-buah ni sementara tinggalan de ini me simbari mana Allah Subhanahu wa taala gania maka boleh sausi gania maka boleh sausi salidu tu si bulak dunia salidu si Allah akhirat si painte syafaat ni gania maka boleh sausi Allah Subhanahu wa taala duk iye rumah syafaatin si di sini kawan rumah syafaat duk si di sini kawan ni nafaat i painte syafaat tinaimai lu benalen tahu si Allah akhirat bisa saya banyak musyrik itu si bulan dunia painte me karena binabihani si Isa nih malaikatin nih si numbari atau akan misalnya si duhi bisa saya painte masa napa posisi si Allah akhirat iya dia ada me bisa aja tahu si Allah akhirat gay mo pai si Isa oh Tuhanku pasai ko si surga bagi sinar si numba ko gay dia mau pagi saya demikian mereka nabi-nabihan demikian salihin tahu sih kalau akhirat hati hiruti gere patala pe miki patala pe mereka nabi-nabihan magana bisa ini dah yang baik Allah Subhanahu wa taala wa qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسك إنك أنت أعلم الغيوب تعالوا سير الآخرة وصلنا عيسى بين الله سبحانه وتعالى بقى هيك كان يبين angkat si Isa sabutin bagi kalau man bahasa Isa itu waktunya beda nasara kayak mungkin Kristen bahasa Isa tahu sih akhirat pen Allah Subhanahu wa taala oh Isa ini kau yang mempunyai manusia sumbang di aku mempai ke sisi wen kata Allah Subhanahu wa taala subi duk kaja tapa buat ini si Isa ini duk kaja tapa painte hujjah tapa buat si ardul waqi painte anuli asal tapa buat ini kasabin nalani kata Allah Subhanahu wa taala ini we si Isa asal gawan pai semua ini lo ini duk kata manusia itu duk takali manusia itu oh Isa painte kau mau pain si manusia we sumbang bikin ina aku mau pain ke sisi kalau subhan nasbi si Isa subhanak painte nasbi si Allah Subhanahu wa taala subhanak wa qala Allah ya Isa ibn Maryam ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nas takhuduni ummi ilahin min dunillah qala subhanaka ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق الناس بسيسة وصل وين قاعدة ما يكون لي أن أقول قال يا كباتودانكم مباين سبحان بكم بقى ما ليس لي حق ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق بقى وين كباتودانني جاي بين مقراء مهينا دوين كباتودانكم بقى ibadatin sempurna si Allah Subhanahu wa taala sudah si Allah Subhanahu wa taala gay makadari si salim Allah Subhanahu wa taala na
gay pa ini, gay pa ini teh si aku atau gay mencari si aku, mengaksi mau ibadah, mau aku. Ibu tuh kalau cuma kata lihat, bang pa ini asal tabisa aku ingin ketahuan dulu Allah ini. Ta'ala ma fi nafsi, katakan ruang ini dan dia lain pengatianku, bang ini dia lain. Ta'ala ma fi nafsi wala a'lam ma fi nafsi. Katakan ruang ini, pa ini tidak bukan pun aku ingin katakan mengintin bukan. Inna kanta alam lu kau apa ini makati, kau makati. Maksudnya mereka nabi nabi tahu sih dalam akhirat, mana mana si Isa, dia mau bersalihin. Mentabaru musir, Pak Iwas musir, aman ini menghilang musir itu. Namun saya painte menghilang painte musirikin bisa siapa pai. Woi hangkan ne sinumbo ere, ini sinum barele. Para nabat si, hangkan si maksud bali si maksud bali andele para nabat si, tahu si lawa akhirat naiin batal iin pinanggaw Allah Subhanahu wa taala di jinari Allah Subhanahu wa taala. Dokter saya ini hati saja. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.